Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Karensan Yakob leka yakablatim kum ka 4th Northeast National Level Kickboxing Championship 2018-19. Lapan kot no hakakandai terik mentau nailor Arjar Katpra Hatirot Singh Auditorium Shillong. Yakani gejin leka lapanyat deka Meghalaya Association of Kickboxing Organisation ringkat ke jingitrelang bat ke Northeast Association of Kickboxing Organisation. Yakani gejin leka laple do Menteri Sarkar ubakmi yakatnat kikam chungok kai pertai ubak med ba lingdo bat yaki kusna pat lasam de kinong ilam jong ki jilla ba pher ki balawani sementa hakani kerensan Yakob.